ngap yang sngubha ya phi paro ki paralok ki parachor ki bachupet bat ngap ya ki kubora kan ya ka channel mentang ya pet uching lekai FIFA Club World Cup henne ka step kata ka ching lekai quarter final ka Chelsea persya ya ka Palmeiras habangi pha ya kan uching lekai ka Chelsea kelala ban pelimno ya ka Palmeiras da ar la weikul akan ne uching lekai ka Chelsea kala kham khlan bor ban ya ka Palmeiras Mardai tangha ka menit ke bekan reu ka Chelsea kalayo ban thep gol ningkong lingba upalmar bat hado banda waino ka kelas step ka Palmeiras kam shamla ban pai ya kan ka sikul chong ka Chelsea bat ka Chelsea kala tamno ya ka Palmeiras dashi la not gol habawan man tengpat ya ka chingle kai kata kala menit kini bra artli tim klia kuntenge barka Palmeiras kala baya kunting ban pai ya kan ka sikul chong ka Chelsea kala yo ban pai ya kan ka sikul dei ha ka menit ka besan pulai lingba UST wago mat hadu ka menit ka ba prapuar kane baro artli tim kidang ya khai da sikul la sikul dei ha ka menit ka ba prapulai ka Chelsea kala yo yang sa sikul barka dei ru ka gol pencap na benta ka Chelsea pat bandrong sendan sya ka semi final dei lingba kacing bakala thep hi chong ubak chong ka Palmeiras kata u chia ha ka menit berapa play ula kum bakala bat thep hi ha kula chong bat dei lingba kan ka sikol bat ka dei ru ka kol ka ba ar benta ka Chelsea kala la man pelimno ya ka Palmeiras hado manawai no chile kaya kata da ar la weikul pat ka Chelsea kelarung sendan sya ka semi final bat sa ka pat ka chingle kai kata quarter final FIFA Club World Cup hapreng ka Al Hilal persya ya ka Fluminense habangi pa ya ka chingle kai ka Fluminense kelala ban pelimno ya ka Al Hilal da ar la weikul habangi pa ya ka chingle kai dehi ka Fluminense ka balayo thep gol ningkong tangha ka menit ka basau pau lingba Martinelli bat hado ban na kelas step kini berarti tim bat ka Al Hilal kam semla ban paya kan ka sikul chong ka Fluminense bat ka Fluminense kala tamno ya ka Al Hilal da sikul lanot hado ban na ka kelas step habawan man tengpat ya ka kelamit kata kini berarti tim klia kunting ban paya kan ka sikul chong ka Fluminense ka Al Hilal deh ka menit ka basan pawai ka Al Hilal kala yo ban paya kan ka sikul lengba Leonardo haka menit kebesan pawai bat kini berarti tim klia kunting berkane ka kul chongka Al Hilal kala ne tang haka menit ka bandru pukandai bat de haka menit ka banyu po ka Fluminense kala yo ban tabyang sa sikul berkaderu ka kul ka ba ar na benta ka chongka berkaderu ka kul pencap na benta ka Fluminense bandrong sya ka semi final haka menit ka banyu po kala yo yang sa sikul lengba Gules kumta lingba kini arkul ka Fluminense kala mencap no ya ka Al Hilal da ar la bekul hado benda waina ka cing lekai longo sisa ka Al Hilal kalau ngam klan bor ndre kala remno penban ha ka klub ka bakam tot bor nomor ka Al Hilal ha ka rar 16 kala penlimno ya ka Manchester City ndre menta ka quarter final kala remno ha kamat ka Fluminense ka klub ka bakam tot bor ban ya ka Manchester City tade hang ne bagi ang ba kitim laki lang ki baklan bor kano ngin ma ban tip nomor kacing lekai kalong kamtam ka bok kano sip nomor ladang klan kano ro ladang dan ya ka bok kano sip ngin namla ban le ban ne ban chop tukum ta hang ne kacing lekai ka Al Hilal ka remno ka Fluminense da ar la bikol ban durung sundon sya ka semi final bat ka Fluminense kalarung sya ka semi final bat ha ka semi final kan se kun persya ya ka Chelsea kicing lekai quarter final sibit kamit kata ka Real Madrid persya ya ka Borussia Dortmund bat ka PSG persya ya ka Bayern Munich tegine ro kicing lekai kilong ke be itanan te kublai sibun ngin second 4 ka be video kublai sibun